Diolch yn fawr iawn i chi fod yma heno. Dyn ni am gychwyn y noson drwy gael band chwith i chwarae Gwobrwyo. Hoffwn diolch yn fawr i Mrs Marshall ac i'r band chwith am agor noson o'n ffordd mor arbennig. Hefyd diolch i Mrs Ryder a Mr Ddyfi am helpu allan. Hoffwn ei croeso cynnes iawn i chi yma heno. Bwriad y noson yn ei clodfori disgyblion yr ysgol sydd wedi rhagori yn ystod y flwyddyn. A warm welcome to you all here tonight for an evening of celebration where the youngsters of Gwobrwyo will be rewarded for their excellence. Rwy'n falch bod canlyniadau ar ymgallau'r ysgol yn y tri cynorthweddol wedi gwella eto yn 2011 ac mae'r tueddiadau dros y 2 mlynedd diwetha
yn galonogol iawn, ac dwi'n obeithio wnaeth barhau wella yn 2012. The school's results across the three key stages in Year 9, 11 and 13 have again improved with a positive 3-year trend, and we expect the results for this year to also improve. Mae'r ysgol yn llwyddo i gynnig dros 30 o bynciau yn y blynyddoedd 10 a 12 drwy gydweithio gyda ysgol gyfun llenwedig a chynsortiwm Gwobrwyo. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r staff am ei gwaith caled, eu hyblygrwydd a'i parodrwydd yn gymryd a sialansau newydd yn mynd cyrraedd targedau'r llywodraeth. The school has again managed to offer a choice of 30 subjects in Year 10 and 12. This is quite an achievement done through collaboration with Ysgol Penwedig and the North Powys Consortium. I would also like to take this opportunity to thank the staff for their hard work, flexibility and for taking new challenges so that we can raise standards and achieve targets set by the government. Mae'n cwricwlwm sgiliau newydd wrth ysgol smart yn flwyddyn 7-9 yn mynd o nerth i nerth. Ac rydym eleni yn achredu sgiliau hanfodol yn mhob un o'r 6 maes, cyfathrebu, rhifedd, technoleg wybodaeth, datrys problemau, gwella'r perfformiad a gweithio gydag eraill. Mi fydd y cohort cyntaf i astudio Ragoriaeth Cymru yn gyfleu cwrs yn mis Mai eleni. The Smart Learner course for Years 7, 8 and 9 is going from strength to strength with the pupils developing and learning skills to help them to become independent learners. The Welsh Back is nearing its completion in Year 13 and essential skills are being accredited across all 3 stages. This was one of the recommendations from the last inspection. Dwi'n sicr eich bod hefyd yma i rando na i yn siarad, felly ymlaen ni ar Gwobrwyo. Ond cyn gwneud hyn, hoffwn diolch fawr i bawb am eich cefnogaeth. Mae'n bwysig bod cydweithio clos trwy'r ysgol y cartref a'r plant yn digwydd mwyn sicrhau llwyddiant. I'm certain that you're not come here to listen to me, but before I finish, I would like to thank you all for the support I have received from parents. There's a good understanding between the school, the home and the pupil, and this is essential for success. Thank you. Rwy'n hoffwn gyflwyno tystysgrifau sawl uwch llynedd. Dwi am alw ar Mr Price i rhoi nhw allan. Dwi'n deall bod rhai colegau ag ati ddim wedi cael eto, ond dwi'n ddiolchgar iawn i'r rhai sydd wedi dod yma i gasglu tystysgrifau. Dwi'n meddwl rhyw 5 sydd wedi dod. So, bydd Philip Fenner, Angharad Rowlands, Sian Jones, Megan Ryder a Catherine Jones yn ddim yn ysgol braf. Dwi'n eistedd lawr rwan yn chydig a ei ofyn i Miss Anwen Jones oedd i gyflwyno'r Gwobrwyo dosbarth. Miss Anwen Jones will come and present the class awards now. Mae'r criw nesaf o ddisgyblion i gael ei Gwobrwyo heno wedi llwyddo i wneud argraff bositif iawn ar ei tiwtoriaid dosbarth. Dyma'r disgyblion yn y dosbarthiadau cyfrestru. Mae'r tiwtoriaid wedi eu hadnabod fel y disgyblion mwyaf parod eu cymwynas a'r disgyblion sydd yn arwain trwy fod yn bobl ifanc enghreifftiol. Mae'n galonogol bod cymaint o disgyblion wedi eu henwebu, a'r gwir amdani yw bod mwy eto disgyblion yn gallu hefyd fod wedi eu henwebu. Mae'r disgyblion a welwch yma yn heiddi cryn glod am ddangos rhinweddau mor bositif. The next group of pupils to receive awards this evening have succeeded in making a very positive impression on the class tutor. These are the pupils in the registration classes who have been recognised as the pupils who are always most willing to help others and who are the pupils who lead by being a very positive example. These are our role models, and it is heartening to see so many pupils nominated for this award.
It is even more heartening to know that even more pupils could have been nominated. It says a lot about the calibre of young people who attend Ysgol Gwobrwyo. The pupils seen here deserve a lot of praise for showing so many positive attributes. Da iawn chi. Wrth i'r disgyblion hyn ddod i'r llwyfan, a mae yna sawl disgybl, a oes modd pidio cymeradwyo nes bydd pawb wedi bod ar y llwyfan os gwelwch chi'n dda. I'm going to ask you please if you will not applaud until all of these pupils have been on the stage, as there's quite a few of them and it could be a very long process. Y disgyblion sydd wedi cael eu henwebu, a ni ddechrau gyda blwyddyn 7. O 7 cegur, just to say, these are the pupils who have been nominated, and I'm also going to name the winners as we go along. Yn 7 cegur, Isaac Salik a Lleucu Morgan wedi eu henwebu, a allai alw ar Isaac i ddod i'r llwyfan. O 7 Delyn, from 7 Delyn, Maya Kenny a Cameron Watts. Mae'n drwg gen i, dwi'n ymddihirio. Mae Mrs Nia Vaughan, cadeiryddus y Llywodraethwyr yn mynd i'r ddosbarthu'r Gwobrwyo yma. Mrs Nia Vaughan, the Chair of Governors, is going to share out the certificates. O 7 Delyn, from 7 Delyn, Maya Kenny a Cameron Watts wedi cael eu henwebu. Maya and Cameron have been nominated, a Cameron, please, sydd oedd i'r llwyfan. O ddosbarth Angell, Willow Sanders a Molly Sandals wedi cael eu henwebu. Willow Sanders and Molly Sandals have been nominated from Angell, a Molly, os gwelwch chi'n dda, ddod i'r llwyfan. O ddosbarth Cegur, y pobl sydd wedi cael eu henwebu ydy Jack Evans a Rhian Griffiths. From Cegur, Jack Evans and Rhian Griffiths have been nominated, a Jack, os gwelwch chi'n dda, sydd wedi llwyfan. Delyn, mae Joe Thomas a Alex Watts wedi cael eu henwebu. Joe Thomas and Alex Watts from Delyn have been nominated, a Joe, os gwelwch chi'n dda, i ddod i'r llwyfan. O Dilas, from Dilas, Georgia Clark a Daisy Smith, a allai alw ar Georgia i ddod i'r llwyfan. O Dwynant, from Dwynant, wedi cael eu henwebu, mae Callum Nicol a Sasha May Howard. Callum Nicol and Sasha May Howard have been nominated from Dwynant, a Callum ysybio yma i ddod i'r llwyfan. O Glaslyn, Rhian Bledyn a Marianne Jones-Evans wedi cael eu henwebu. From Glaslyn, Rhian Bledyn a Marianne Jones-Evans have been nominated, a Marianne, os gwelwch chi'n dda, i ddod i'r llwyfan. O Gwido, mae Finn, Nicholas Sandy a Megan Lewis wedi cael eu henwebu, a Finn ydy'r person, os ydy yma, yn gweld Finn chwaith. Na, Finn yn absennol hefyd. O Hengrwm, Ellie Yallop a Kieran Jones wedi cael eu henwebu. From Hengrwm, Ellie Yallop and Kieran Jones have been nominated, a Ellie, os gwelwch chi dda i ddod i'r llwyfan. Ym mlwyddyn 11, mae'r canlynol wedi cael eu henwebu o 11 cegur. In year 11, the following have been nominated from year 11 cegur. Margaret Jones a Hayley Jones. A oes modd i Margaret ddod i'r llwyfan? Margaret, please. O 11 Angell, from 11 Angell, Elin Evans a Callum Davis wedi henwebu. A oes modd, please, i Callum ddod i'r llwyfan. Callum, please come to the stage. O 11 Delyn, from 11 Delyn, Nan Taylor
Michael Edwards wedi cael ei henwebu. Nan Paler and Michael Edwards have been nominated. Michael, please, i fod y llwyfan. Ym mlwyddyn 12, mae'r canlynol wedi cael ei henwebu. In year 12, the following have been nominated. Mae Sarah Sanders, Dylan Jones, Miriam Davies. Sgwelwch chi'n dda, oes modd i mae Sarah ddod i'r llwyfan. So mae Sarah please. Ym mlwyddyn 13, in year 13, wedi cael ei henwebu, mae Thomas Wyn Williams ac Emma Jones. Thomas Wyn Williams and Emma Jones have been nominated. Sgwelwch chi'n dda, Emma ddod i'r llwyfan. So Emma, please. A allai o'n i chi gymeradwyo o'r tofel yma. Gai ask? Can I congratulate all the pupils who have been nominated, a hefyd Llongyfarch yn amlwg y pobl sydd wedi ennill. I'm also congratulating all the winners. A allai diolch hefyd Mrs Nia Vaughan. Thank you very much, Mrs Vaughan. Reit, yr eitem nesaf, os gwelwch chi'n dda, i ddod i'r llwyfan, ydy Marged ac Elin sydd yn mynd i ganu diawd ni ysbrydion awyr gan Henry Purcell. The next item will be Ellen and Marged. Marged will come to the stage, please, to sing Ni Ysbrydion Awyr by Henry Purcell. Ysgrifau nesaf i roed allan fydd enwebiadau ar gyfer pynciau the certificates that are now to be given out are the ones for the subject prizes. All of the teachers, subject teachers within the school were asked to nominate
individuals, and then I will tell you the name of the winner in each subject. Allai ofyn hefyd i Mr Mark Jones wedi gyflwyno tystysgrifau Ysgol y Gymraeg. Mr Mark Jones will now present the certificate to the winner. Yn gyntaf, Cymraeg ar ymwybyddion Miriam Davies a Gwyno Griffiths. Ar enillydd Miriam. Nawn ni ddilyn yr un I drefn bod I cymrydwyo ar ddiwedd y rhestr. Prize for English, 2 nominated, Yali Bantam Heath and Poppy Woods. And the winner is Poppy Woods. I got him right on mathematics. For mathematics, Michael Edwards and Whitney Dias. And the winner was Michael. Biology, 2 nominated, Gwobrwyo and Michael Edwards. And the winner is Gwobrwyo. Gawn ymlaen efo physics, Thomas Nicklin Sandy and Miriam Davies. Ar enillydd, the winner, if there is a winner in this, Thomas. They're all winners. Cymeg, nominated are Robert Buchan-Terry and Rebecca Vaughan and Robert. Design Technology, Dylunio Technoleg, Nam Peila a Hilwen Thomas, and Nam, if you can forward this. Ffrangeg, French, 2 nominated, Maxine Davis and Michael Edwards. The winner is Maxine. Daearyddiaeth, Geography, Neia Kenny and Hilwen Thomas, and Hilwen sydd I ddod y llwyfans gyda. Addysg Grefyddol, RE. Nominated are Margaret Jones and Amy Price. And Amy, please come forward. Hanes, History, Margaret Jones a Poppy Woods, a Margaret sydd I ddod y llwyfans gyda. Celf, Art, 2 nominated, Ira Masco and Zoe Johnson. And Ira, please. Drama, Heini Jones ag Eliala a Heini sydd I ddod y llwyfans gyda. Lorraine, Guy, Lydia, Callum Davis and Anna Connors. And Callum, one. Cerdd, Music, Gito Pew, Helen Besant a Connor Preston a Helen sydd I ddod y llwyfans. Addysg Corfforol for girls, PE, Zoe Fleming, Ellen Evans, Zoe, please. Ac addysg gorfforol y bechgyn, Boys Physical Education, Jack Wyn Williams a Thomas Wyn Williams. Ond mae'r rhaid gwahanu, Thomas a sydd I ddod y llwyfans. Business, Sian Rhys Griffiths and Harry Wyn Williams. Sian, please. Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, ICT, Llai Bleddyn, Thomas Reeves, Robert Buchan-Terry and Rhidian Price, a Llai, ysgolwch yna. Textiles, Brian Rigby and Ira Masco. Sarah. Textilia? Brian, sorry. Brian. Datblygiad plentyn,
Child Development, Alanis Payne a Kirsty Family. A Kirsty a chi ddod i'r llwyfans gyda hynna. Amaeth. Sarah Lewis, Ilandro. Sarah. A hefyd, rwan mae gennym ni'r baccalaureate. We have the Welsh Baccalaureate, which is new to the school. A number of people have been named here. A dyma nhw. Mae Sarah Sandels, Emma Jones, Ellie Jones, Ffion Davies, Rhea Boguti a Holly Butler. A Emma, dwi'n gwybod mae chi wedi dod y llwyfans gyda hynna. A gallai ni gofyn i chi gyd rwan, Gymrydwyo. Diolch eto i sy'n Mara Jones am ei gwaith o roed y disgwyswyddau allan. Y nesaf, a mynd a'n ngore i ddweud yr enw, y deiawd piano gan Marged a Rhian, Sable Dancing gan Aram Cachaturin. Cachaturin. Diolch yn fawr, Mrs James. Dyn ni yn symud ymlaen nawr at gwobrau arbennig. Mae nifer o gwrsau ar y bwrdd yn fel hyn. There are a few special prizes on the table, about 13 in all. A dwi am alw ar Mrs Harvard Cobbers, Mr Aled Murdy, i gyflwyno'r gwobrau hyn. Mae'r gwobra canlynol, fel Mr Jones yn dweud, yn wobra arbennig.
Mae'n wobra sydd wedi cael ei gadael gan staff sydd wedi bod yn gweithio yn yr ysgol ac un athrawon. These prizes are special prizes which have been left by certain staff members, past staff members, and it's very special. And all the pupils who receive these prizes should be very proud. So bob un disgwyl bod yn proud iawn o ennill un o'r bobl yma. Felly, gawn ni ddechrau. Y gwobr gyntaf ydy Gwobr Mabel Gampau 2011. Gafon ni 2 gapten oedd yn arwain eu tîm yn wych, yn ysgogi bawb i cymryd rhan, ac yn y pen draw i ennill y cwpan. There were 2 pupils and 2 captains who pushed the other pupils to compete and give all their best efforts to winning the event on the day. A'r 2 gapten yna oedd Hannah Wells a Carwyn Williams. Hannah Wells and Carwyn Williams, could you come up, please? James yw'r wobr nesaf, ac mae'r cwpan yn cael ei chyflwyno i ddisgybl dawnus ym myd y ddans. Val James was a teacher at this school who dedicated much of her time to teaching and promoting dance. Fe fyddai Mrs Val James yn falch iawn o ddeall bod 4 disgybl wedi henwebu ar gyfer y wobr. The following 4 pupils have been nominated for the award. Alice Fleming, Lliwen Jones, Bethany Byrne a Gwawr Jones. Ond dwi am ofyn i Mrs Mena Blake a ran y llywodraethwyr i gyflwyno'r cwpan eleni i Gwawr Jones. Cwpan nesaf ydy cwpan Miriona Jones. Rwy'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn cofio'n aml iawn am Miss Miriona Jones am fynd i'r prwybennaeth yn yr ysgol ac yn gyfrifol am yr ysgol ar un cyfnod. Roedd gweld rhywun yn dod yn ei flaen yn bwysig iawn iddi, a'i dymuniad hi oedd bod y cwpan hwn yn cael ei roi i berson sydd wedi gwneud cynnydd arbennig. I'm sure some of you remember Miss Miriona Jones, who was the deputy head here a few years ago, and she wanted this cup to be presented to someone who made special progress in the school. Mae yna 3 merch wedi cael ei enwebu, 3 girls have been nominated for this prize, sef Justina Malinowska, Ira Masco a Nam Palin. Gai ofyn i chi, can I please ask you i gymrydwyo y tair yma wan. Maen nhw yn ferched sydd wedi datblygu yn anhygoel yn ysgol. Gai ofyn i Glenda Davies sydd ar y llywodraethwyr i ddod ymlaen ysgol ychfa i gyflwyno yr enillydd. And the winner this year is Justina Malinowska. Fel ydych chi'n gweld, mae Justina wedi cael anna bach i'w ffrog. Thomas yw'r wobr nesaf. Roedd Wyn Thomas yn bennaeth ar yr ysgol
Ac ar ei ymddeoliad, penderfynodd gyflwyno'r cwpan i'r dysgwr Cymraeg yn hyfnod allweddol 3, dysgwr Cymraeg gorau felly yn hyfnod allweddol 3. Mr Wyn Thomas, former head teacher of the school, wanted to award the best Welsh as a second language learner in Key Stage 3, that is years 7, 8 and 9. This, like many of the awards, is a difficult choice to make. The following pupils were nominated in recognition of the progress and effort they have made in learning Welsh. Lucy Day, James Ingleston, Amy Price and Ryan Wells. And they all deserve your applause. Thank you. Amy Price was nominated the best learner in Key Stage 3, but unfortunately she is not with us tonight. But congratulations to Amy Price also. Y cwpan nesaf ydy cwpan Nerys Williams. The next cup is Nerys Williams Cup. Roedd Mrs Nerys Williams yn gyn ysgrifenyddes yn yr ysgol ac yn berson gweithgar iawn yn y gymuned. Some of you may remember Mrs Nerys Williams. She was a school secretary for many years and she was very active in the community. Felly mae'r wobr yma yn mynd i ddisgybl sydd yn weithgar iawn yn y gymuned ac wedi bod yn ei gwaith arferchog yn y gymuned yn ddiweddar. The nominations for this award are Sian Breeze Griffiths, Hilwen Thomas, Megan Parry ac Anna Hennigan. Gai ofyn i Alan Jones o'r Llywodraethwyr ddod ymlaen. Sgwrwch yna. Mae'r ddisgybl sydd wedi ennill yn ddisgybl sydd wedi ymroi i ryw 50 awr o oriau, 50 awr o waith wirfoddol yn y gymuned yn ddiweddar. Yr enillydd ydy Anna Hennigan. Anawsterau yw cwpan Mena Wyn Price, a mi oedd Mena yn ddisgybl yn yr ysgol hon yn yr 80au. Ellie Yallop, Sally Drought and Sean Evans have all overcome different difficulties in their lives, and the school applauds their achievements in this respect. However, the award must be given to one person. Sean has persevered with his studies in the sixth form and hopes to continue with his studies at a further education establishment next year. In recognition of his perseverance, I would like to ask Mrs Myers-Jones on behalf of the governors to present this award to Sean on behalf of the school. Sean, if you come to the stage, please. Tarian nesaf ydy tarian a 20. The next shield is for an instrumentalist who has progressed very well in the school. Mae yna nifer o offerynwyr da, fel ydych chi wedi gweld yn barod y bore yma. There are many excellent instrumentalists in the school, and it was a difficult choice to decide from the nominees. But we have a few nominees. Gan ni Rhian Griffiths, Josh Croft, Peter Pugh, Helen Besant, Connor Jones, Margaret Jones a Tristan Waters. Gai ofyn i Tecwyn Jones o'r Llywodraethwyr ddod ymlaen, sgwelwch o dda. A y wobr flwyddyn yma yn mynd i Peter Pugh.
Tarian y cynghorydd Michael Williams yw'r wobr nesaf, sef wobr i ben camper y flwyddyn ym myd chwaraeon. This award is for excellence in the sporting world. Yr enwebiadau eleni oedd Jack Wyn Williams, Thomas Wyn Williams ac Ellen Evans. Mae'r un sydd yn derbyn y darian eleni yn gwneud hynny am ei gyfraniad cyson a diflino ar feysydd chwarae pêl-droed, rygbi ac athletau'r ysgol a'r gymuned. Mae o hyd yn oed yn dipyn o ddawsiwr ac yn gallu gwneud pirouette reit dda. Fe byddwn ni'n gofyn i'r cynghorydd Michael Williams ei hun gyflwyno'r darian eleni i Thomas Wyn Williams, ond yn anffodus, dydy Thomas ddim yn gallu bod yma heno. Felly, llongyfarchiadau mawr i Thomas yn ei absoluta. Y wobr nesaf ydy Gwobr John Edwards Exhibition Fund. A mae'r wobr yma yn mynd i ddisgybl sy'n byw ym Mhlwyfi Cemais allan o'r ring, sydd wedi bod yn yr ysgol am o leia 4 mlynedd ac sydd ar hyn o bryd yn derbyn addysg mewn prifysgol. The John Edwards Exhibition Fund is an award for a pupil who is currently in university from the parish of Llanwrin and Cemais. Y disgybl sydd yn ennill y wobr yma blwyddyn yma ydy Catrin Manon Jones. Yn amlwg bod Catrin ddim yma heno, ond dwi'n siŵr bod hi'n gwerthfawrogi'r award. Cwpan Liz Pew yw'r wobr nesaf. Roedd Liz Pew am gydnabod y cyfraniad diwylliannol a neir gan ddisgyblion yr ysgol. Mrs Liz Pew wanted to recognise the pupils' contribution to cultural life within the school and in the wider community. Roedd hon eto'n gystadleuaeth glos gan fod cymaint o blant yn cyfrannu'n diwylliannol. This award was also very well contested with 6 nominees, as follows. Ilan Jones, Rhyn Blevin, Rhian Griffiths, Lliwedd Jones a Lliwen Jones. Gai ofyn i Mr Jim Hannibal ar ran y llywodraethwyr gyflwyno'r wobr eleni i un sydd wedi dod i'r amlwg am ei berfformiadau difyr ar lwyfannau'r ffermwyr ifanc, am ei waith menter gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg, am ennill yr ail wobr yn cystadleuaeth Maldwyn, am ei ddoniau barddoni yn y talwr na gynhaliwyd yn ystod dathliadau Gwyl Dewi, ac wrth gwrs am ennill cadair Eisteddfod yr ysgol. Ilan os wneud i ddod i'r llwyfan ysgol. Y wobr nesaf yw Gwobr Ysgoloriaeth Ewropeaidd Linda Harding. Mae'r wobr i ddifarnu i ddisgybl sydd wedi gwneud argraff arbennig mewn cerddoriaeth, Cymraeg neu ieithoedd modern. The next award is Linda Harding Scholarship, European Scholarship, and it is awarded to a pupil who has contributed in excellent ways in music, Welsh and modern languages. Gai ofyn i Mrs Nia Vaughan, cadeirydd y llywodraethwyr gyflwyno'r wobr ysgolch yma. Mae'r wobr y flwyddyn yma yn mynd i ddisgybl a dwi'n gobeithio newch chi weld yn aml iawn ar y teledu yn fuan, sydd wedi cipio, os dwi'n cofio'n iawn, 6 cyntaf yn yr Eisteddfod Sir, sydd yn weithgar iawn yn yr eisteddfodau bach o gwmpas y gymuned yma, a dwi'n siŵr bod chi'n ei nabod hi yn barod. Mae'r wobr yn mynd i Heledd Besant. Next we come to Dr. Eric Smith's Scholarship Award for the Most Improved Scientist. In 2009, Dr. Smith
contacted the school from Georgetown in Texas, stating that he was an ex-pupil of the school and that he would like to donate £1,000 to the school so that a specific sum could be awarded yearly to a pupil that had achieved well in science. Cafodd 6 person ei enwebu. The following 6 pupils were nominated: Robert Buckinterry, Bramwell Yallop, Michael Edwards, Thomas Nicklin Sandy, Miriam Davis a Rebecca Vaughan. Gai ofyn i Mr Alan Jones ar ran y Llywodraethwyr i gyflwyno'r wobr eleni i Mr Robert Buckinterry. Dyma ni wedi cyrraedd y wobr ola. This is the last prize, sef y ceffyl D, Black Horse. Dyma'r pinnacle, dyma wobr am ddisgybl y flwyddyn, the pupil of the year. Mae'r wobr yma'n gyfle i ni wobrwyo disgybl sydd wedi gwneud cryn argraff yn yr ysgol. Disgybl sy'n weithgar ym mhob agwedd o'r ysgol. This prize is an opportunity for us to acknowledge a pupil who has made a significant impression in the school. Dyma'r enwebiadau. Michael Edwards, Masara Sandals, Helen Besant a Thomas Wyn Williams. Gai ofyn i chi gymeradwyo 4 yna os gwelwch yn dda. Gawn ni Mrs Mia Vaughan o'r Llywodraethwyr ddod ymlaen, os gwelwch yn dda. Mae'r enillydd y flwyddyn hon yn ddisgybl sydd yn barod wedi cael ei enwebu 6 gwaith, yn ddisgybl sy'n ymroi i'w waith, yn ddisgybl cydwybodol ac eiddfed, ac sydd hefyd yn datgelu talent arbennig iawn o leia unwaith y flwyddyn yn yr ysgol yma. The winner this year is a pupil who already has been nominated 6 times. He is a pupil who gives his all to his schoolwork, a pupil who is conscientious and mature, but is also a pupil who reveals a special talent at least once a year. Falle fy rai chi'n gwybod pwy dim fawr. Mae'r wobr yma, y ceffyl D, y flwyddyn yma, yn mynd i Michael Edwards. Gyrchiadau mawr i bawb sydd wedi cael ei enwebu ac i bawb sydd wedi ennill. I orffan, gai alw ar Helen Besant i ganu Cerdant, y bati cwm hir, gan Myrddin a Dafydd, sydd wedi cael ei osod gan y athrawes cerdd Leo James. Thank you.
a'r noson ble dyn ni gyd wedi ymgynnull i ddathlu llwyddiant, achos dwi yn meddwl yn bwysig iawn bod ni yn dathlu llwyddiant i'n pobl ifanc. It is a pleasure for me to give the vote of thanks tonight on a night where we will come together to celebrate the success of our young people, and I do believe it's very important that we celebrate the success of our young people. A dwi yn llongyfarchu bob un ohonoch chi. I heartily congratulate every one of you. Mae hefyd siwr o fod y tro cyntaf i fi allu sefyll ar y llwyfan yma heb fod yn riant a heb gael plentyn un ymhant fy hun yn dweud, oh man, ti mor embarrassing. It's probably the first time I can stand on the stage because although I'm still a governor, I'm no longer a parent and I don't have any of my own children in the audience to tell me how embarrassing I am. Beth bynnag, hoffwn i ddiolch i'r canlynol. Yn gyntaf, hoffwn i ddiolch i Mrs Leah James am y trefniant cerddorol heno. I'd like to thank Mrs Leah James for arranging the musical items this evening. Ond nid yn unig am heno, wrth gwrs, am ei gwaith i drwy gydol y blwyddyn, but also for her very valuable work throughout the year. Hoffwn i ddiolch i'r disgyblion i gyd sydd wedi cymryd rhan heno, yr rhain arbennig yn y gerddorfa ac yn rhoi yr eitemau cerddorol ydych chi'n arbennig iawn. I would like to thank the pupils who took part tonight, especially in the orchestra, and for the individual musical items that we heard. It was lovely. It was a lovely touch to the evening. Hefyd hoffwn i ddiolch i'r cyn-disgyblion sydd wedi dychwelyd, a dwi yn dymuno am dda iawn i chi am y dyfodol, wrth gwrs, fel ydyn ni i gyd. I'd like to thank the past pupils who returned this evening, and I wish you every success in the future. Hefyd y staff sydd wedi helpu heno, ond nid yn unig bod nhw'n helpu heno am eu holl waith yn ystod y flwyddyn a'i ymroddiad yr ysgol. I would like to thank all the staff for the work they've done tonight, but not only for tonight, the staff who aren't here as well, for all the work that they put in throughout the year to support our pupils. Hoffwn i ddiolch i'n cyd-lywodraethwyr, falle nad ydych chi'n gweld ni'n aml iawn, ond dyn ni yn gwneud y gwaith dyn ni bod i wneud, allai sicrhau chi, maen nhw'n gweithio'n galed iawn. I'd like to thank my co-governors, because although you might not see them very often, we're the sort of behind-the-scenes workers, and they do work very hard. Ac yn ola, hoffwn i ddiolch i chi rieni, teulu a ffrindiau sydd wedi dod yma i gefnogi'r bobl ifanc heno. I'd like to thank the parents, the families, and the friends who've come along tonight to support our pupils. Ac yn ola, hoffwn i ddiolch i Mr David Jones, y pennaeth, a Miss Anwen Pew am y gwaith mae nhw'n wneud heno ac yn ystod y flwyddyn. Maen nhw wrthi'n galed iawn, a fel ydych chi'n clywed ar y dechrau, mae'r ysgol yn gwella flwyddyn i flwyddyn. I'd like to thank Mr David Jones and Miss Anwen Pew Jones for the work that they do throughout the year. And as you heard at the beginning, the school is improving year on year. Felly, diolch yn fawr i chi gyd am ddod heno. A gawn ni orffen wrth ganu hyn ar fy nhadau. We finish by singing the anthem. Thank you very much.